Za napad je ostalo još 5. Kenan i Forest. Kenan ide na ulaz, Ajseja, Kenan i to je koš! Kako je čovjek uzeo stvari u svoje ruke i sada u zajednicu. Forest ima loptu. Forest prema Monekeu, Moneke, nema koša i to je kraj. To je kraj, završio je dvoboj Baskonija, Crvena zvezda 73-75. Ampak Crvena zvezda lahko z uspešnim metom pride morda celo do zmage. Ajseja Kenan preko dveh košarkarjev, natančen in vodi. Če vedno Markus Howard na prvem mestu, potem Moneke, ki je tule otekel, Moneke iz obrata, težak med za dve. Ja, tule definitivno Pablo Laso ni našel prave rešitve. Odor Kenan do kraja, Kenan! Kenan za vodstvo Crvene zvezde! 75-73! Laso ubacuje loptu Forest, Moneke nije pogodio, Crvena zvezda pobeđuje u Vitoriji prvi put od 2017. godine.